Okey, kasih satu Mitsubishi harga 732022 mileage 58. Under warranty Mitsubishi. Cat original. Oh, 4 tayar baru. Ini cat original, so 100% tak ada accident, banjir, potong sambung, total loss. Okey. Kita cakap 100% boleh tolong you buat full loan lah, tapi dokumen nak strong lah. Tak ada extra charge ni tak ada charge tersembunyi. Bukan you datang nanti korek you apa processing fee ke, agreement fee ke, apa warranty fee ke. No, zero deposit. Oh, you tak payah kasih saya 1 sen. Kasih saya dokumen, saya tolong you submit loan itu saja. Lalam boleh tengok. Tengok sikit. Oh. Cover, seat, steering, semua halus Mileage 58,000. Warranty 2027. Baru servis saja Mitsubishi Malaysia. Boleh cek rekod dengan di sana. Oh, tapak. Nanti kita tengok dia punya semua pintu semua. Tengok belakang tayar pun baru punya tayar. Satu sen pun tak payah keluar. Boleh pakai minyak hitam satu tukar. Oh, servis dekat Mitsubishi ni. So, siapa berminat kontak saya, follow, kasih komen. Nak dapat full loan kereta yang berbaloi, grade A punya kereta, harga tak mahal punya. Kita tak macam orang nak untung banyak. Kalau you pergi kedai 4x4, jangan dia orang macam ni punya lah. So tak macam cakap, boleh check harga, follow saya punya page, kasih sikit komen. Jessitan, ini saya Auto, saya Bahad. Sekian, terima kasih.